ni ui na igora aramwira angikorwo kona ni ui wi mwana wa Ngai wikie kuma atore kirima-ini iguru ugwe nginya kuria thi ngunengere itura riri riothe thamiri ya Kristo ikimwira uyu ni kugeria arangeria. Praise the name of the Lord. Uyu ni kugeria akimwira atiriri ni kwandikitwo, it is written that you should never ever again ndukanagerie mwathani Ngai waku. No niki, it is a conscience that is alive. Bwana Yesu atukuzwe. Hapa juzi kanisani hapa kwetu kurokire mundu mutheru muno kanitha ari na gari iriku yari Range Rover, ari na Range Rover arafa ekirite makuo ma mekiragwo ni uhindi mohiki-ini mao na ngata igwirire ciande. Ndakwira warora mundu ucio ahana uria twiraga Jeff. Tukiingira kuria office aya ngimera atiriri reke njaragie na mundu uyu njuke kuria office. Mimi kama kuna kitu huwezi ni trick nayo ni pesa. Toni ndiye tamaa wabia. Mimi sinanga tamaa ya pesa. Wale tunatembeanga nao wanajua. I don't have greed for money. I don't. Sinanga hiyo. Ni ndiri ona no dutembecereje mugo cio the gone na ndigo ndi sawa. Mundu cia kijira atiri. Hena thungu maroka Africa. Na gatagati kama kanitha maria marathurirwo ni JCM. Na JCM egwakirwo mwako uhano akirutira gibisa kiumete haha ginya jabage muria nema very beautiful, very beautiful. Irakoha ino makiuga a place of your choice tondu maraheana 300 billion 300 na ngimuri wa njira wi muhunjia uhunjagia ku akindariria haria kanitha wake uri kwanja ngweteire gakinjathiriri no githie na ngongu haria opposite showground hau harakwo kiwanja giki gia Talanta warora mwena uyu ri ni ukuona kanitha wa mabati yambage kurira kanitha kanitha wa nowe adera bilioni magana egai ndimwira andu a Ngai ngimuthikiria muciri ko mwego kwa yuka kejatiriri inu hau ni twagwira bishop hau bishop twembere theri uguo bilioni magana matatu ona ithu tiketie bia nyingi nituheo nuthu yo bilioni ngumira ni hegai okay Gumaja judges na dongo maikaire na Brayo maikaire office ino enge ya boardroom Guma yuka gimera mundu uyu uri ni ngoro yakwa na yake nicieka atia ni ciaraihaniriria makijuri ni kibishop we na muruzi tarora ngari iri na aria ngimera atiriri ni Nairobi wana gwetera Mbeca ona we nacio ni taumanu Nairobi ona ungegwetera Mbeca ona we nacio ni tweka atia nie maundu meri Nairobi utangegwetera Mbeca na ndiru kwanja ungegujira hena kadiru ndirenda kuingirania we ni tweka atia leke ide mwire nona juice ino meri aiga ku office yakwa na tukeki tutu tuko tutanda tutwa cupcakes gesoka ndakorire mundu uria anyuite afya juice ya lita 2 na tukeki tutu akaria tufagiti twiri na ni hakite guku nani ni Maheni ndaria simulikuwa gita ngimera okay o toria Ngai aturaga muoyo nigetha mutuike andu ahoi mukuranage maundu mundu ucio Monday akone ndaria Maheni akwirire ate Mofarm Monday akwandikire ate Monday andikire Mofarm atiriri ndumira 50 hatureke akwiri ahature ati ahature mbeca ciake igukwamite handu na mundu mamenyana na Mofarm ira na nginya namba Mofarm aramuheire ira. Let me tell you people, haria muiguaga mandiko makiuga atiriri na ndugatutware magerio-ini hatuagwo muoyo ni mahoya
tondu kona ari muhunjia mukoro kugeria mundu ucio haya ne moke athungu marenda atia marenda fair ya bia cigana na ndirikana nio mabatie kure dhamiri ya Mukristo icokagio muoyo ni ihoya tondu haria Kristo erirwo atiriri mugate mahiga maya ungi magarura no matuike mugateri mandiko moigaga ni wakoretwo arikiria kuhoya thiku 40 atari aria ni tutue riu ni ndungu wacemania na saitani thiku ya 40 o hindi arikia kuhinga ndarona irio no ni aigwa mahiga maya no matuike mugate ndungu angi magarura very fast agiwa kwa jara mahiga manana agihura ginya brayo wina lori ya mahiga garure matuike. But Jesus, the conscience was so alive that he ignored the present problem because of the glory that was being prepared. When you become a person who is deep in the prayer lifestyle, you will ignore the current comfort because of the glory that is set ahead of you by Jesus Christ. Ate ikagai maundu macio mothe mukihoyaga mugithaithaga Ngai amuteithie hoyagai hindi yothe o ta uria roho ari mutongoragia ti hoyagai hwaini hoyagai hindi o yothe o ta uria roho ari mutongoragia Mofarm ono gako kahinda wina mete oguo roho wa guteithie hoya ni undu ucio ikaragai hingo ciothe mwiguite na mutikana kue ngoro undu wa keri mutikana kue ngoro hoyagirai andu othe a Ngai hoyagirai andu aya othe maikaire guku thi hingo ciothe mumahoyagire hingo ciothe. Praise the name of the Lord. That is the command in the prayer lifestyle. Hoyagai hindi ciothe o hindi ciothe roho agigakwira bishop riu ni ihinda ria kuhoya rugamia ngari hoya aria tuthiaga nao haha ngari ni moi nie tungikinya handu njigue kuhoya ndemeraga rugamia ngari njiki atia tuhoye na ngamera ehei moko twike atia tuhoye. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu atukuzwe. Ngamera ni twike atia ni tuhoyei hindi yothe ugatu convinced kid that you should pray. Hindi yo hena a need Ngai arenda utako in the spiritual realm. Hindi ciothe ugikaigua werwo hoya tiga kuigno ikarathi weke atia abotigi uria wothe wikaga areas wambe weke atia wambe hoye because mandiko marauga hindi ciothe roho wangiga gutongoria because in the lifestyle tiwe witongoragia ndereba wa mahoya-ini akoragwo ari Jesu Ngai nau na roho mutheru roho wangiga kwira koi tarugamia gakari gaku mwena ta hoya no ukorwo kuhoya kou kwahingithia mwaki handu gwakanaga kwagiria mwana unike ecukuru kwagiria ngari iguthane handu ciuma iguthane kwagiria handu ruo rutonye kwagiria bururi wanyu utonyerere gukira uria uri tha ici hindi ciothe ugikaigua uhoe because roho arenda ki mukirwa atiriri hoyagai hindi ciothe arageria kumuringiriria mutige gutua mahoya tuirio twaraji hwaini no tuku mumatue a lifestyle. Hindi ciothe ukoragwo cuhirirwo niki ni ihoya wahutia mwena uyu ni ihoya mwena uyu ni ihoya ni andu igana haha mahinguraga nduka na matuge ihoya ni mirango ku makigeithagia maneiba wa mwakine mrairia wega ku mirango ku makaingira ku makanja gubanga cukari na soda na ki matekuririkana. In anything that you do, invite God through a prayer. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako the prayer lifestyle. Praise the name of the Lord. When you are praying, thank God for making provision.